Timore Dodoma to bende koro kweth mar UDA kachiel to kod Kenya Kwanza mangima kotele kanyo kod ker moyiero William Ruto to dwokero kamano anyano jotelo mayande ni chakoro gipiem godo yiero no manotime juma mokadho kage wacho kanyo ni kune giketo kwe e kindene mar yiero. Ruto bende nopuoyo ker Uhuru Kenyatta kuom tich mabende koro osetimo ne jo Kenya ka koro kwayo ha maber ni kodhi e yweyo mare kochopo dwe manyien kaka ker mano mosetiyo to gin gadier ni koro ibro miya arita kwe makare kendo koro ratiro mage duto te nyaka bi koro miye. Noloso e kanisa mar PCA Gathiruini mayudore gi Dhunguru County ma Kiambu kendo mane gi yore alam kuma ne gigoero kamano notene gi jotelo pogore Gathi Gachagua, Moses Kuria, jotelo mago mag Kenya Kwanza moko bende mabende koro noloso ka giwacho ne giikore mar rakruok e doho to kod Azimio la Umoja mabende kine chwal kes margi. Na wacho kanyo bende ni koro nyasachgi mosebedo katelo ngi mabende bro bedo kodgi kata kinde no ma ibro yal bura. Sisi hatubadiliki. Ya pili niseme adwaitu demwere ithuĩ tũrĩa no gũkũ Kiambu ndĩmũthaithe nĩ mũronire thirikari ĩrĩa ĩrathondekwo nĩ William Samoei Ruto president witũ ĩrĩa ya bottom up kana nĩ mũriganĩirwo hapa kwetu kaunti ya Kiambu. Sisi tutaenda sambamba mguu kwa mguu step by step na rais wetu mteule William Samoei Ruto. Akipanga mpango pale juu sisi tunapanga kama hiyo. Kana tu wadoito. Ndio sisi hata sisi tuone mazuri ya serikali ile tunajua rais wetu atapanga. Na sisi tunakuamini your excellency. Wa mlima asanteni sana because despite all the harassment, makasiriko, vitisho, tumepitia mambo nyingi, tutapata nafasi ya kumwambia outside the platform of the church yale tumeyapitia. What you see is just a small face of it. There were deep issues that we went through, but God protected. Bele iko sawa. Bele iko nini? Bele iko sawa. Na mimi nataka niseme watu ya mlima, mimi sina neno naweza sema ya kutoa shukurani. Ile heshima mumepatia jamii ya mlima Kenya ya kwamba sisi si walagai, sisi si waongo, sisi si conmen na fraudsters, sisi ni waangwana na ni Wakristo na ni watu ya kuweka ahadi. Watu wangu wa mlima, asanteni, asanteni, asanteni. Nataka pia ni washukuru wale ambao tumeshindana na wao, kwa sababu hata na wao wamechangia katika amani tulio nao. Kwa mara ya kwanza wapinzani wetu hawajapanga maandamano, hawajapanga yale mambo mengine mengi, and we want to thank them so that we can begin to grow the democracy of our country in the right direction. Tunamshukuru kiongozi wetu wa taifa, Rais Uhuru Kenyatta, kwa mchango wake.